I ćao svima! Ćao! Danas slavimo moj rođendan i to koji, Anđela? 38. 38. rođendan. I posle Opel Zafire i Mercedesa R klasa vreme je za šta? Novi auto! Jel tako, Anđela? Da. Koji će da kupimo auto? Imaš neku ideju? Mm-mm. A dok čekate da Anđela smisli koji ćemo auto da kupimo, svi lajkujte video, subscribeujte se, idemo do koliko lajkova, Anđela? 30.000. Do 30.000 lajkova. Ljudi, nemoguće. Dobro, bar 3.000 lajkova nek bude. I koliko ćemo subscribera? Ljudi, uskoro prelazimo 300.000 subscribera. Možda smo već i prešli. Jer ovaj video izlazi vrlo uskoro. A, znate ko je kamerman? Kamerom je Medena. Ćao. Medena, idemo po novi auto. Može li? Ajde. Može. Da, Dobro, može. idemo. Može. Ćao. 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 Anđela, kako je? Super. Je li udobilo Mercedes? Da. Ljudi, evo nas, idemo autoputem, sad se penjamo gore na autoput, idemo tačno do sajma, treba nam još nekih 15 km verovatno. Tako da to će vrlo uskoro da bude. Imao ljudi privatnog vozača, evo ga, on je tu, vozi nas tako da ja mogu ljudi slobodno da snimam. Ovdje sad ću vam pokažem taj deo. Kad smo išli prošli put, ima moja kamera snimala deo gdje sam ja zamalo izletao. To je bilo, ljudi, ovdje ova uzbrdica ide. I ja sam pogledao u telefon u ovom momentu i meni se ova ograda približila ovdje levo, tu i ovdje na ovom mjestu, znamo nisam udario u ogradu. Ali ljudi, sad ulazimo na autoput i sad nam pokažemo koliko smo brzi. Evo nas. Znači, uključili smo i sad smo najbrži na drumu. Sad kad uđemo u brzu traku neće moći više niko da nas obiđe. Evo ga. Tu smo ljudi, ušli smo u brzu traku. Evo nas, najbrži smo na drumu, stižemo vrlo uskoro do sajma. I dok mi putujemo, vi pišite sada u komentarima koji model auta da gledamo, koju marku. Mislimo da gledamo neki električni ili hibridni auto. Anđela, šta misliš ti? Ne znam. Imaš ti neku ideju? Ljudi, Anđela nema ideju, pišite u komentarima. I dok čekate šta ćemo mi odlučiti, ostavite like, ostavite subscribe. Ljudi, za 3 sekunde ostavite like. Ajmo, Anđela, broj. 3, 2, 1. Ajmo! Au, brate, niste stigli. Evo nas na Gazeli, ogromna je gužva, putujemo već pola sata i vučemo se. Ajde, krenite, ne znamo šta se dešava dole. Katastrofa. Evo nas, Beograd da vodi, vidite vi tu kulu, evo ih zgrade okolne. Idemo sada do galerije da parkiramo vozilo zato što je velika gužva na sajmu. U galeriji uvijek ima mjesta, ja znam tačno mjesto gdje ima najviše mjesta. Pokazat ću vam sad, ljudi, kako ako dolazite u galeriju da uvijek imate mjesto, da se nikad ne gurate. Znači, to se jedno snimio za TikTok, ali snimit ću sad i za YouTube da vidite. Znači, nikad ne ulazite na ovaj ulaz ovdje glavni. Nikad. Znači, samo idete ovako pored galerije, pored i na semaforu, desno, ovdje desno u pravcu Gazele. Ovako sad u pravcu Gazele i onda se ide desno ovdje. Sad će gore desno, vidiš koliko ima mjesta. Evo, piše ti gore, sad ćemo da vidimo kako ulaze motori, da li oni isto poštuju ovo. Ne, i oni za parkiranje uzmaju karticu. A šta će ovaj drugi? Može on uzme sad 2 kartice, ne može. Sad ćemo idemo. Hop, jednu karticu, dvojica. A ovaj drugi ušao džabe. Ušao je džabe drugi, izmamo karticu, znači, ali su ga zaturirali. 3 sata besplatno parkiranje, idemo. Vom. I pronašli smo parking. Kako ti sviđala vožnja do sada? Super je. Ajmo, idemo u galeriju i pravac na sajam automobila. Trenutno na -1, na -2 ima na 1000 ljudi, dole ne može niko da prođe, ali mi smo pametni, mi smo otišli na parking 3 i ima još 200 mjesta pored nas. I ostali nivoj, 1000 mjesta ima u garaži, ali ljudi to ne znaju. I ljudi, napuštamo galeriju, idemo pravac, sajam, je tako, Anđela? Da. I ovo je, ljudi, nevjerovatno, na 1000 auta ovdje čeka, verovatno nikad neće naći mjesto za parking, samo će proći kroz sajma, već su platili kartu. A mi smo se parkirali u galeriji jer smo pametni. Anđela, kako smo ušli bez karte? Ne znam. Svi čekaju kartu, a mi poznati. Odmah su nas pustili kad su vidjeli Anđelu Sigma Boy. Ajde, otpeva jednu pesmu. Ajde. Kaže, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Dalje. Ajde. Ne čujete niko, ajde. Sad čekamo vozača, ljudi, vozač nije uspio da uđe. Vozač mora da plati kartu. Ajde, Anđela, pevaj Sigma Boy, ajde. Vozač. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Każdy tyczynkę хоче танцевать с тобой. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Я такая, что ты
sad samo ideš kad? Bravo, Anđela. Ušli smo. Situacija je ovaka. Prošle godine kada sam ulazio na sajem, smarali su kao te karte. Ja sam rekao da sam sa televizije pokazao mikrofon i pustili me. A sada nije čak niko smio ni da pita. Nije smio niko ni da pita. Ja, Anđela, prošli lagano. Samo vozač mora da plati kartu 700 dinara, ali šta ćeš, on je samo vozač. I evo nas na štandu Audija. Anđela, koji je ovo auto? Audi Q6 električni. Električni, ljudi, gledajte ovo. Da li imamo dovoljno para za njega, Anđela? Koliko košta? Ljudi, 100.000 eura. I to malo preko. Vidjet ćemo ljudi, da li smo dovoljno skupili. Mora, Anđela, prebroj tamo, prebroj. Opa, šta je ovo? Audi A5. Audi A5, dobar. Ovaj nema šanse da pogodiš, Anđela. Audi RS6. RS6, pogodila, znam koliko košta? Ljudi, fali nam malo. Tata, vidi ovaj crveni. Jel ti sviđa on? Da, Kako Audi zove? Q3. Audi Q3. Ovo bi već moglo, ljudi, 47.000, Anđela. Wow. Opet si našao neki crveni, šta je ovo? X2. X2, koji je marka? Koja je marka ovo, a? BMW. BMW, bravo, Anđela, da vidimo cenu. Ljudi, zafalit će nam bukvalno od par hiljada. Meni se sviđa ovaj plavi, Anđela, baš je dobar. Kako ide? Model? X4. X4. Ljudi, ne uklapa nas se u budžet, fali nam malo, ljudi, ako ima neko da nam pozajmi. I Anđela, da li ti to konačno našla, naš pobjednički model? Kako se zove? Maserati. Maserati, ljudi, gledajte kako je to opasna limuzina. Pogledajte ovo. Wow, vidite gume. Znači, ljudi, ovo nemam reći, ljudi, kako je dobar. Joj. Što misliš koja je cijena, da li se uklapa? Ja znam. Čekaj da vidimo. Joj, ljudi, fali nam još 10.000. Gdje da nađemo, Anđela? 47.000. Košta 80.000 skoro. Joj. Jesu cijena vozila sa dodatnom opremom PDV-om 100.000, joj, još skuplje. Ali ljudi, skupljamo, od danas skupljamo za ovaj auto. Joj, ljudi, pogledajte ga samo. Anđela, pa ti si veća od retrovizora. Gledajte, vidite gume. Ljudi, ovo je prosto nevjerovatno. Šta će mi da kupimo? Joj, sijaju se gume. Da vidimo, zadnja strana. Jao. Koliko ima poklopa za gorivo, Anđela, vidi ovo. Da. A pozadi? Dođi vamo. Je li bolje od Zafire? Jeste! Od Mercedesa? Anđela! Sad su nam rekli, ako otpevaš Sigma Boy, da će nam 5% popusta, ovaj devojka je rekla ovdje. Ajde, Anđela, pevaj. Ajde, 5% ćemo dobiti popusta. Referens samo, ajde. Anđela, kako ide? A ja ću početi. Sigma Boy. Dalje. Ja, ljudi, ništa od popusta, Anđela zaboravila pjesmu. I kažu da je ovo najskuplji auto na sajmu. Pogledajte ga kako izgleda. Čak i Anđela veća od njega. Ljudi, gledajte ovo. Sad ćemo da vidimo cenu, ljudi, ali ovo je mnogo malo za mene. Ovo je kao neka formula, ljudi, a meni se ovo ne sviđa. Još samo 2 sedišta. Ovo, ljudi, pogledajte tu cenu. $500.000 eura, ljudi, je li moguće ovo? Anđela, ako ja sednem ovdje, a ti pored mene, gdje će Medena i deca ostala? A? Ne znam. Pogledaj, ajde, nađemo mjesta. Da vidimo, nema ništa, ovo je gepek. Ja mislim, evo ga gepek. Anđela, nema mjesta, znači ne možemo ovaj ne odgovara. Neće, Anđela. I kako se sviđa unutrašnjost vozila? Super je. Pogledaj, Anđela. Kakav volan. Ima ekran ovdje, ljudi, gledajte ovo. Wow. Anđela nema 2 sjedišta, šta ćemo sad? Ima 5 sjedišta. Morat će se guraju pozadi. Kako ćemo sad ovo? Ljudi, ne znam, pišite u komentarima da li da uzmemo ovaj auto, Anđela. Ne znam šta da odlučim, a? Imaš neko ti rješenje? Šta ćemo za ovo dvoje što ne mogu da stane? Ne znam. U stvari, ne, jedno fali. Fali nam mjesto za stvari, ne, imamo gepek za stvari. Fali nam, znači ne može, ko je višak onda? Anđela je višak, Anđela neće ići s nama. Pa ti si višak da možda staneš, ima 5 mjesta. Ja, Medena i 3 djece, ti si višak. Ti će se udaš, ti ne čač ti da ne moraš. Ne. Šta? Pa ti će se udati i onda i mozi, tako ćemo ljudi, ništa. Anđela će da se uda i onda ćemo nas 5 stati, jel' tako? Tata, koji je ovo model? Ovo je Porsche 911, ali mnogo je mali ljudi, ima samo 2 sjedišta, mislim nema pozadnje mjesta. On nam ne odgovara, idemo dalje da vidimo ovaj.
Ovaj nije loš, ovo je električni. Ovo je električni Porsche Cayenne, ali ljudi nema 7 sjedišta. Čekaj da vidimo. 5 sjedišta, ne odgovara. Ne odgovara Anđela, 5 sjedišta. Snimi ga od pozadi. Dobar je, ali nema 5 sjedišta, ljudi, nema 5 sjedišta. Idemo da vidimo vamo dalje. Ovaj isto električni. A ljudi, ne možemo da nađemo više sa 7 sjedišta. Anđela, šta ćemo sad? Gledaj ovaj. Porsche, macan električni. Od Maxa Anđela tamo snimi lepo. Iza njene snimi, ajde da se vidi sve auto. Vidjeli ste sve auto? Aha. Evo ga ljudi, Porsche Macan, električni, ali opet nema 7 sjedišta. Ljudi, šta ćemo sad? Da vidimo ovaj ovdje. Da li odgovara? Ovo malo nešto, ovdje ništa ljudi, ništa. Idemo dalje, idemo na Audi. Audi Q5. Koliko ima sjedišta? Čekaj da vidimo. 5 sjedišta i ova. Ljudi, šta je ovo? Ništa, ne možemo da nađemo za 7 sjedišta. Ajde, idemo dalje. Idemo dalje da vidimo šta sve ima. Evo ga ovdje, znači imamo Audi A8L. L, ovo je nešto produženi quattro, šta je ovo? Jo, ljudi, gledajte ovo. Audi, idemo dalje. Audi Q6 Tron. Znači, tu je malo prije snimala Anđela to. Idemo dalje dolje na BMW. Ljudi, ovo je moj omiljeni model, BMW X. Jao, ljudi, da li je to moguće? Gledaj, ali ekstra je auto, ljudi, auto je perfekcija. Košta malo više nego što mi imamo mogućnosti, fali nam jedno 100.000 evra, ali nema veze, ljudi, to je mnogo dobar auto. Gledajte s ove strane, da vidite od pozadi, ljudi, ali boja mi ne odgovara, ljudi, da li može se ovo prefarba nekako? Imate li nekog majstora koji ovo zna da prefarba? Au, brate mili, šta ćemo sad? Ovaj također nije loš, BMW 7, 160.000, isto nam fali nekih 100.000 evra, ali boja je odgovarajuća, ljudi, ali meni se više sviđa onaj BMW X-Emi, oni su u istoj cijeni, ne znam zašto on uopšte u istoj cijeni kad je onaj dosta bolji. Samo treba da im zamijene boje i to je to. Evo još jednom da vam dobro snimim ova auta, pogledajte ovo ljudi, ovo je prosto nevjerojatno. Kako su me zeznuli za boje ljudi, brate, ne bi nikad kupio auto u zelenoj boji. Ne sjećam mi se nikako boja. I ovaj isto dobar ljudi, X7, on je malo jeftiniji, ali nije loš. Anđela, koji je auto koji se pomera? X3. BMW X3. BMW X3, ljudi, gledajte kako ide. Jo, M paket. Idemo, ajmo dalje, Anđela. Evo, nema šansa da pogodiš šta je. Koji je ovo model? Kako? Ne znam. BYD. YD. Tako ljudi, ovo je novi kineski model, ljudi, oko koga se najveća mašina diže. Zato što je dosta jeftin, a mnogo luksuzan. Pogledajte vi samo te točkove. Znači, ljudi, ovo je perez. Evo specifikacije, ne piše cijena, ali mislim da mu je cijena negdje oko 30.000. Ali iskreno ljudi, za te pare, znači ovo je nevjerovatno. Gledajte vi to otvaranje ovdje. Gledaj unutra kako ima volan, kako ima ljudi, kako ima taj ekran koji može se okreće, može ovako, a može i horizontalno i vertikalno. Gledaj ovo. Ovo ima i veliki gepek. Ali Anđela nema 7 sjedišta opet. Kako ćemo sad da stanemo? Ajde Anđela, skoči, dohvati ga. Ne može Anđela da ga... Tak, beži. I on sam se zatvori, vidi. Op. I pazi prste. Gotovo. A on ima još modela, pogledajte, ima i ovaj beli. Jao, nije ni ovaj loš. Evo, sigurno ne znaš koji je model. Cherry, kako si pogodila? Pa piše, ti znaš i engleski, Anđela. Jao. Koji je auto, Anđela? Ferrari, čekaj da imali znak. Pravi Ferrari. A ovaj tamo, šta je ovo? Lamborghini. Pogodila si, Anđela. I ušli smo u najveću halu u univerzumu, ljudi. Pogledajte kolika je to hala. Idemo dalje. Opa, našao sam neki crveni auto. Šta je ovo sad? Golf Airline. Ja, ljudi, gledajte ovo. Pa nije loše, mogu ti reći. I ovaj Golf košta 36.000. Ovo je baš dobar auto, mogu reći. Anđela, šta je ovo? Nissan, idemo ljudi, gledajte ovo. Wow, pa to je stvarno kako otvara vrata. A evo ga i Nissan Qashqai. Wow, kakva je ovo limuzina, Anđela, šta je ovo? Škoda Kodiaq, wow. Kako se sviđa od pozadi? Pogledaj. Super. Super je, ljudi, samo boja mi se nešto ne sviđa, ljudi, ne znam šta je. I ljudi, gledajte tu unutrašnjost. Pa šta znam, dobro je, sedište su dobro. I došli smo ovdje kod Škode, kakav je auto? Radi se o Kodiaqu RS modelu, ovo je druga generacija RS modela ovog auta.
Radi se o 265 konjske snage, TSI modelu 2.0 motoru. To je baš jako. Jeste, sa manje od 2 tone mislim da je sasvim dovoljna konjaža. A meni je bitno koliko ima sedišta, pošto nas ima 6 u porodici. Što se tiče sedišta, ovaj model također može da dođe i sa 3 reda sedišta, odnosno sa 7 sedišta. Znači može 7, to je bitno, da. Da. Možete primijetiti da je ovo najprostraniji auto koji se ovdje nalazi i najveći model Škode generalno. Da. A recimo ako vas mi reklamiramo koliko imamo popusta? Pa morat ćemo pozovemo nekoga iz financija, ali sigurno možemo nešto se dogovorimo. Da. Dobro, a kakva je situacija što se tiče kupovanja na leasing? Radimo sa svim bankama i sarađujemo sa bilo kakvim ugovorima koji vam odgovaraju, može i staro za novo, ali to isto rade ovi iz financija, tako da moramo njih da pitamo. Što se tiče boje? Pa osnovne boje metalike se ne doplaćuju, a ostale zavisi od boje, naravno ima neka doplata, ali sad to moramo isto pogledati. Znači mogu da budu i crvene i mislim različite boje? Tako je, bilo koja boja koja vam odgovara. Neke osnovne boje naših modela su siva, crna, bijela također, tako da to su neke stvari koje se ne doplaćuju i dolaze u ovom paketu za 0 dinara. A što se tiče šta ste rekli, hibrid može isto? Tako je, postoje i plug-in kodjaci koji dolaze kao hibridi, odnosno 50-50, koji su također veoma zahvalni auti. Kakva je cijena tih, je li skuplji koliko odnosno obično? Pa radi se o benzinu, varijanti benzina, tako da neka najskuplja varijanta takvih auta mislim da ide do 51.000. Da, dobro. Ništa, hvala vam onda. Hvala vam puno. Ovo nema šanse da pogodiš koji je auto. Bugatti. Bugatti, ljudi. Pišite, da li je bolji ovaj Bugatti ili onaj Maserati? Ja mislim da je Maserati skuplji, ali ni Bugatti, nije za bacanje, ljudi, gledajte. I još smo ovaj deo, ljudi, gdje ima dosta motora. Pogledajte vi samo koliko tu ima motora. A ono što nas zanima, to su... Buggy. Ono što nas zanima, to su ovi buggy. Ljudi, gledaj ovo. Ova nas se najviše sviđa. Ovdje možda stane dosta ljudi. Ova je uzo. Ko je kupio ovakav buggy, Anđela? Saurus Gang. Saurus Gang, ljudi, možemo i mi kupiti. Znači, ako mogu oni, možemo i mi. Kako ti sviđa ovaj, Anđela? Super je. Ovo da vidimo. Koliko je? 19.000 €. Da vidimo šta još ima brzo da pokažem. Znači, imamo ovaj 10.000, ovaj 8.000, ovo nije skup. Ovo je neki ljudi blindirani, 18. Imamo ovaj. Što još imamo? Imamo ovaj je lagano, nije mnogo skup i ovo je ovdje. Ali, nas zanima najviše nas zanima ova, ljudi, je najbolji. Anđela, 27.000. Košta kao 3 Opel Zafire. I još ne može se vozi po putu, ljudi, pa kako da kupimo ovaj? Znači, dobro, ima 4 sedišta, ali kako ljudi kad ne može se vozi po putu? Znači, možda samo po nekim sporednim putima, ali to kod nas nema. Mogli bi samo kroz našu ulicu da ga vozimo. Možda i kroz Altinu, kao ajde, ali nigde dalje. Nama bi trebao samo za jedan klip, da ga uzmemo jedan klip da snimimo i to je to. Znači ne možemo da ga vozimo svaki dan. Nego nam treba neki onaj mali za decu, da može Anđela da se vozi, da ide u školu. Zamisli, Anđela, dođeš u školu sa kvadom, jaj, kako bi to bilo zanimljivo, ljudi moji. Vidite kako se ovaj nakrivio, gledaš dalje, podigni mu ovaj točno, da li može ga pretvoriš, ajde. Ajde. Jel se pretvorio? Pogledajte kako se nakrivio i Anđela nije uspala da ga pretvori. Čekam, sad ću ja da ga pretvorim. Ajde. Nećemo ljudi, nećemo. Nećemo, pravimo štetu. Da vidimo da li će uspjeti da se pretvori. Da vidimo. Op. Ajde Anđela sad, probaj da ga pretvoriš sad, ajde. Probaj. Ajde, ne može Anđela, znači da je siguran je. Pronašli smo električni biciklo, gledajte ljudi kakav je, košta 130.000. 130.000 ljudi, debelo su mu gume, ja mislim da je on baš dobar. Dobar je, više nego dobar. Anđela, da li ste to našli odgovarajuće vozilo? Da. Ljudi, ovo uopšte nije skup, 1350 €, ljudi, to je vrlo moguće skupi. Čekaj da vidimo kakva je situacija. Ljudi, gledajte koliko ima. A ima i crveni, koji da uzmemo, da li crveni ili plavi? Ne znamo koliko crveni košta. Ima li ljudi neko da nam pokaže ovo? Mora da nađemo prodavca. Anđela, da li da kupimo ovaj plavo-zeleni, a ima i crno-narandžasti? Šta misliš? Koji je bolji, plavo-zeleni ili crno-narandžasti? Znači može da bude, znači ima ovako narandžasto ovo što je zeleno, da bude narandžasto ovo što je plavo, da bude crno.
Koji je bolji? Kaži. Plavi. Odluči, ajde. Plavi. Bolji plavi od narančastog. Mislim, jeste plavi lepši, ali mi je nešto nervova zelena boja. Kad bi bila kombinacija neka druga, mada ovo opet nije loše. Nije loše, ljudi, ovo nije loše. A ima i ove modeli, evo ga, crno-crveni i ima crno-zeleni. Ali ljudi, meni ovaj, brate, zapao za oko, opasno. Anđela, sve smo se dogovorili, sutra najvjerovatnije kupujemo auto, samo mora da odaberemo boju. Super. Znači ima da se odlučiš do sutra. Anđela, nismo snimili ovaj koji se okreće. Da. Gledaj ovo. Aha. Op. Ljudi, nema potrebe kupati ova velika vozila kad ona je mali, znači mogu ja da ga vozim komotno. Do 180 kg, znači lagano. Našli smo Ferrarija, crnog. Jel ti sviđa? Nije loš, ljudi, crni Ferrari. Ovo je novi Fiat Panda koji se proizvodi kod nas. Ljudi, gledajte kakav je električni. Wow. Kakav pozadi. Ljudi, kako je kocka. Vidi, Anđela, kao Minecraft. Da. Kao Minecraft, Dobar. Ljudi, ovo je stvarno ekstra. Gledaj ovo. Kako svijetli. Čekaj da ga snimamo s druge strane. Evo ga. Jel ti sviđa, Anđela? Samo boja ne valja, ljudi, boju da promjene i to je to, znači, perfekcija auto. Žurimo sad da pokažemo sva auta. Ljudi, da vidimo što ima ovdje. Ovdje je, wow, šta je ovo, ljudi, neki crveni auto. Ljudi, ne znam više ni koji su modeli. Šta se ovdje dešava? A tu je i Toyota, da vidimo što ima od vozila Toyota. Ima Toyota Yaris Cross. Idemo dalje, Toyota Yaris Hybrid. Vamo imamo, joj, kakva marka, FX. Ovo Cherry, pa Cherry, to je Cherry. To je pravi Cherry, Anđel, nije ko onaj tamo. Ovaj nam treba. Cherry Pro, ljudi 7, sa 7 sedišta. Anđela, taj ćemo da kupimo. Ovaj. Samo da skupimo pare. Čekaj da vidimo. Ovaj nije skup. Čekaj. Ja mislim da ovaj čak imamo dovoljno para. Anđel, dođi da vidiš. Ma 30.000 samo. Anđel, ovaj ćemo da kupimo. Gledaj. Vidi. Jao, ljudi moji. Ali sad mora da kupimo buggy. Tu nam isto odlazi 1000 evra. Ali gepek, Da kupimo onaj mali auto. Evo ga Cherry, Anđel. Kako se otvara? Vidiš da piše? Cherry. To je ta. Da li znaš kako se Ajde otvara, ajde. Kako? Može li? Ne može, zaključan. Ovo je Mustang žuti, vidi Anđela kako je dobar, wow. Ljudi moji, da li je to moguće? Da li je to moguće? Da vidimo šta još ima, ljudi, mora da žurimo. Ovdje je Hyundai, Hyundai ima više modela. To je to, Cupra, tamo je Honda, a nama još zanima nas još Volvo. Volvo da nađemo i to je to. Ajmo Anđela, izlazimo. Da nađemo Volvo. A tu je naravno i Anđela, koje je auto? Ne znaš, šta piše ovdje? Čitaj, ajde. Znaš li? Koje je prvo slovo? M, kao Mazda. Prvo auto koje Anđela nije pogodila. Ajmo dalje, evo ga, Mazda XC80. Mazda? Ljudi, nas zanima samo Volvo. Volvo će najvjerojatnije da kupimo. Čekaj, vidimo. Volvo, gdje nam je Volvo? Novi Kia, to nas ne zanima. Idemo. Kia, ništa. Ljudi, Cherry? gdje je Volvo? Evo ga. Cherry. Volvo! Cherry. Tu je Volvo XC. Cherry. Banana. XC40 nas zanima, XC90 nam treba. XC40, ništa. XC90 nam treba, evo ga. Volvo, ljudi, joj, unakrsni ovaj. Unakrsni, 0% kamate. Čekaj da vidimo. XC90, 83.000 eura, evo ga. Ljudi, ovaj ćemo da kupimo. Čekaj da vidimo, ovaj. Ne možeš. Zaključano je. Zaključano je, znači Volvo. X. Novi, ovo ništa. Znači Volvo, ljudi, ovaj ćemo, samo neka boja. Znači ovaj mi je nešto mnogo tamna boja, ne valja mi boja. Ljudi, ali boja Volvo XC90, znači perfekcija, gledajte ovo. Ovo je najbolji auto ikada. I da li se zapadla kako se zove ovaj auto? XV90. Volvo XC90. Jao, ljudi, gledajte vi šta on sve ima. XC90. Kako je unutra dobro. Samo ne bi ja uzeo ovu kožu, uzeo bi neku tamnu kožu. Ljudi, ova mnogo se prlja. To bi Anđela sve isprljala. Ovakav mi treba, kaže Anđela, ovakav nam treba, ljudi, auto. Ovaj ćemo da kupimo. Znači, Volvo, ovo mi se sviđa što je ovdje ovaj grill ide otud i ovdud. To je to.
I ovo je možda najbolji auto koji možete da kupimo, zato što nije mnogo skup, košta 112.000 evra, taman toliko imamo, ali, šalim se, fali nam jedno 100.000. Ali ljudi, gledajte, EX90, to je taj auto, pogledajte kako izgleda, totalno električni auto i što je najbitnije, dometnuo 630 km, a 380 snaga, 570 konja, wow, ljudi, kako jak auto. Kako jak auto, ljudi, Volvo EX90, njega ćemo, ali on ima, da li on ima sa 7 sedišta, ne znamo, ljudi. Mora da proverimo, ljudi, mora da proverimo. Kakve ima gume? Njoj, kakve su gume? Gledaj pozadi. Njoj, kakav je pozadi. Je zapamtila kako se zove naš budući auto? E90. EX90. X90. Ovaj lepak ja imam, kupio sam već 2 puta, sad ću da kupim opet da vidimo kakav je, mada je to ekstra lepak, 35 evra košta, znači najveći lepak ikada. Anđela, znaš ovaj lepak? Aha. Za početak sam kupio lepak, sutra kupujemo šta Anđela? Kvad. Mali kvad. A uskoro i auto, ljudi, samo pomozite nam u komentarima, pišite koji da odaberemo od ovih svih koji su snimili, koji je bio najbolji. I to je bilo to što se tiče ovog videa, ipak je naš Mercedes R klasa dobar, tako da ljudi ne znamo šta da radimo, za novi auto ćemo izgleda još malo sačekati, možda do sljedeće godine, a vi dotad nam pišite ideje koji auto od ovih bio najbolji, jel tako Anđela? Da. Koji ti se najviše svidao, šta misliš oko? A? Ne znam. Ne može Anđela da se odluči, ali kvad je bio dobar, a? Da. Da li je bolji plavi ili onaj? A? Ne znam. Ne može i to da se odlučiš. Ljudi, sutra bi trebali da idemo da vidimo koja je smena sutra u školi. Znaš li? Druga? Druga, onda ujutru ljudi idemo. Ujutru idemo da vidimo kvad. Tako da svi lajkujte video, subscribeujte se, jel tako? Da. Gdje ti je bubica? Eto je. Subscribeujte se, kaži. Ima 3 Subscribeujte sekunde se. da se lajkujete. 1, 2, 3, ljudi mora da žurimo. Evo ga, Mercedes R klasa iza nas. Vozač nas čeka, tako da sad će se pojavi ovdje naš prošli video, a ovdje najjači video i sa Saurus Gang. Brzo svi lajkujte ovaj video i ovaj video. I čao!